Son famille raison de podon chotel ibata khamazani deute que l'on helu. No mayaka lo hua no ne salaza le ku mi ye que l'on de come en ta ga ko de bio me que l'on sala po ga khala ni ga tu ho Yesu kali la kwe hu la mola nya ni ga tu le mta ji bio ma Yoga na luo jo ayani akaza yoga na luo doto puma ino anoa yesi bala chinyi no me ino atutikon luo ga yugo gadu gakokoma gulon huo ne tumdu le tata ma ino atutikon luo ga yugo gadu cedo tao jali adra ni betulu sumoyo husum Yoza tione ti yang gani me Hulue bota me Echo mi yeu anoa Sumhui tonju lue Gulita Ano huinon gulinge Tesa yokae Manglao Bioi lita Nangma bala agudoto lu Bubyo Gubyo jita Mita hu Ho Mita huita hajo hajao jidoto lu bipu zajita yoje nalu huilue bila chojiga kega noma ajue geu tsoha pyo tsanum noma yode deujia muo sho miyan anetauje bipyo tsame doto lu bubyo jio Noma bala agudoto lu gubyo jiu anon pyo mi yeu anon huino yokoe guleni noma doluga huilue deu tsame echo adia mi yene sajaza tao jion doluoma ikon la kwe yo tsa yo doje yao yosu mi yosu on doluoma Huimine chodeo ana huino noma doluo lue miyemesi iba tahamazao miyan tale tonle gao muo shou tsohapioni lejeo miyene bio zasinugan weo adu ga dudio ayu anipio polune noma sombo boon la lue Noma kaho je bizarre gado sans pas Yesu o oe dolume le ne si ni mo ayone khabo on reu sambo doto lu la kwe gako humo talio amion lu kwe lue ayo erme jali ade nu de dotsu yu pyo nya lue polune bo on reu sambo de la kwe Dotu nao wo shou gadu shao peton de an machignao de ho numa mazio de dotu yoji yoe yupyo gume hwea yoha yalu yaseini yoha mga duome echo chodeo noma gako hu sinyatao tsohame Khade mo de tsoha de ne bi chang pyo yoha zidani yoluo maya chuini yoha khae yon echo kha ho ga pyo adio son pa Yesu kali gulon yo zong la kwe ho ayon signal je la kwe hu la mon la luo je tabi tei nyum ho umama bia zazi Ayo yoshe konse hulu amin Ayanido na she Mita tonko asasa hulue gete ale bize yu amya po byong lau masi Hulue ha amya po ho ma pyo lae so haza la kwe guo numa bi on lau teme Echo jali la kwe son pami yeu anon le
thở ayo wo leu anotino yaume ana khwino adi kuletea ekho kuleu ayam miyetiga sinya teme khwea yesu meno chotheu chohade doluo anome ano khwino kuleu yodu bolwe jon chohade la kha cheoje bio ne tumo la khwe ajua ya de gako ga khe pitulu emela ome khalion tha hu yode de je la khwe adu khweta pho gole ho nyame adu la khwe pho ho mi yon chale chongle ga choha yabi pyotea adu la ni pho ho ma chama do pho mabi chong phogeni yadetea adu khwilwe ajwe penyanum kha kho ga pyo adio sampa yesu kha lieu gulon yo zong la khwe ho ayon sinya ji la khwe penyatea ayo bo tha do khong chani denge adua de luo do kho pyo yesu ne do phe tu ni zo za dong be tea mưa show yo somi ye mi ye do yuo de gamao adion shogetea sampa mi ye anoa yesu meno chotheu de gadu gula phai ge anong manga adio sampa yo je na luo la cha jo mama bia zazi ulong gadu wo leu ta adia ana khweno hozo thao lo lu ma khwa adia gulan khu ne tum tume ayo wo le ga ne tum la khwe son phao no chomyo ja chuma ne tum ni ma o do la khwe ana do to khweta hu khweno lo lu ma akha tina yesu wo leo ulon jujatea Shazon kuleo nga usala gabala Shazon kuleo nga unu machola Chi chu ni hoga nga nong dolu ma no e one nga chobalaga no nga thua go jo duo yo nyala no nga thua la sha ilu gale a khala nga ne no jo lumi ne no nga thuo nga hu je byo ji yo de yo ga na lu ya sha te a nu ma sha zon yo ga na lu bo te a e khoni no nga ne zio tu la ma pha gu ma ana ni ya sha ho no nga tu go jo duong yo nya la no nga tu la sha I luang la le ga khala nga ne no jo lu